Thank you, Mpilo. Thank you, Life. We are back again in this amazing studio. This is the Blue Heart Podcast. Please stay tuned, guys. Don't forget to like, to share, to subscribe. Today, I'm going to be your host. My name is Thokozani, aka Torres Magas, all the way from Kabulawayo. Kwanyama iphelo, kuphela amazinyo endoda. Namhlanje ngiphethe igest yami enkulu, isivakashi lesiqavile. Namhlanje solo sikhulumisa yona indaba ye-suicide in the kingdom of Eswatini. Ngiphethe umakwethu lana, sifuna ukuthi le ndaba ayihlaziye yena njengomzali lokuthi yini lokubanga lokuthi naku sesiyabona abantwana bayatibulala. Siyayibona nayi-youth iyatibulala, obabe, bomake. So namhlanje we are here to dwell much in this topic. Please guys, solo ngiyasho, don't forget to like, to share, to subscribe. And also kunale comment section lapho. Sangicela ukuthi nifake something lapho comment section. Sawubona make. Yebo bami, yebo Dube. Unjani makwami? Ngiyaphila, unjani wena mama? Ngiyaphila make. Make siyakwemukela in the Blue Heart Podcast. Siseshiselweni. Kindly brought to you by Natic. Ngicela uthathe nalithuba make ubavusele babukeli bethu ma. Awu, siyabonga kuthola leli thuba Dube. Kuba lana kudubusela kulolu hlelo lesikulo namuhla. Ngiyanivusela nani balaleli bethu. Ngiyanivusela nongethilele nisilalele lapha emakhaya nakuphi kuphi. Siyabonga kuba nani. Mina ngingithobile, ngingakasimelane sekudalwa ngenzeka amasuku endubazi. Siyabonga. Amen ma. Uzizwa kanjani make? Faka ama-headphones ukhuluma yenye. Make, how do you feel? Hawu Nkosi yami, Akusafani lakudala ukuthi siyathokoza kakhulu Nkosi yami ukuthola lawo mathuba okukhuluma. Mhlambe bantwana bangacoshacosha kuloko lesinokhuluma ngakho namuhla. Ngoba na phela make vele bakhulumile abantu namake. But sizwe ngazuthi leli vangeli alifiki kahle mani lena. So nyalo sibonela ukuthi hayi mani, asesilande mani umuntu omdala mani. Akazosiyala mani ukuthi yelalelani. Nayi indlela ehamba kanjena. Otherwise make nangu sesiya kuDisemba make, athina ama-plans. Luthini uhlelo lakho make? Siya kuDisemba phela nyana. Hawu emaphupho. Eh. Siyabuka kuDisemba ukuthi eminyakeni ngabe ungumuntu lonke emaphupho akho afezekile lobo Amen. wafisile. Nangingafisi futhi nangaba-ke nteki. Iyeta leminye iminyaka nasisaphila. Siyabonga nje ukuthi sesiyangena kuDisemba khona labafisile bakakhoni ukufika. Simbonge uNkulunkulu ngoba akusiko ukuthanza kwethu nathi thina Amen. lesitawufika uthanza kwakhe umdali. Manje make phela nyalo siyakukhisimusi nyalo ku-7 Colors soba ready yini noma hawu seyinto akadzeni lena sesaphuma kule nto leyo make. Hawu ema-7 Colors sesaphuma mani sekwaba netinto letimatima Hawu nje. Nkosi yami. Sethi ama-7 Colors sesiwadla sinoma nini. Nawuva nje kuthi namhla sikhanuka kudla i-7 Colors Hawu sesiyayidla. Nkosi yami. Sekungaba ngilokwa nalokwa nje-ke kwabo-December. Hawu Nkosi yami. Make namhlanje ngithi ngifuna sikhulumise make nayi indaba Nkosi yami. Indaba lebuhlungu make masuku. Sesibonile silive la kaNgwane. Singu number 2 la Africa. Number 2. Qala nayi Lesotho bese kubuya yona iEswatini. Kuleli zinga labantu labathatha umphefumulo wabo emake. Afrika wonke nje jikelele. Singu number 2. Ngokubuka kwakho namake kusho ukuthini na njengomuntu lomdzala? Kunabo Zimbabwe, kunabo Botswana, kunabo Zambia, but thina noma nina nimaSwati ningu number 2. Ngokubuka kwakho namake ucabanga ukuthi ilahleke kuphi emake? Hey mntanami ibuhlungu kakhulu lena. Ayidekeki, ayikhulumiseki. Awadi ukuthi uqalephi uyigcinisephi. Hey. Ngoba itolo bekulula Tindfu. Namuhla kulukhuni. Kulukhuni kukhulisa umntwana umcele. Awakho. Ubaba the ubhekale kube matima. Ngulobo bukhuni nje-ke
maybe iselene ukuthi-ke sekwabade nalamaguma. Oh yeah. Kudala kwakunemaguma, kwakune emasangweni. Masango Sekude-ke namuhla. Siyalandzelana nje sonke. Sekude kuhlala phasi ukuthi sihlale nebantwana ukuthi namuhla nabaya bobabe bahlele esangweni, baba uhlele esangweni nebantwana bakhe, namake uhlele egumeni nebantwa bakhe. Sesakulahla. Kani maybe kube siyachubeka nako Okay. ngabe asikho mhlambe kulo number 2 lesikole. Yeah. Nasingabuyela mhlambe Yeah. eDube Okay. emuva. Yeah. Siyibuke lento. Okay. Sihlale nalabantwana bethu sibacocise. Ngoba abantwana asisakhoni ukubacocisa ukuthi Hayi. nakunje, Yeah man. kunje, Yeah. nakunje, Yeah. kunje. Yeah. Namhla sesaxoxiselwa ama-TV. Hey. Kude lesingakucoca njengemntwana nyalo. Nawuthi ukhuluma nemntwana uku-TV. Sikhuluma nemntwana uku-TV. Asisati kuthi nalawo ma-TV sesingawabulala kanjani ngoba asibulele kakhulu kubantwana bethu ema-TV. Make ukhuluma indaba lemqoka wena make, because wena make masithi siyabuka nyalo silandelana imicwaningo le nje lekhona la vele. Labantwana abancane as young as bo 10 years. Athi umntwana ukhungile. Kanti phela kadzeni besinokuthi umuntu omdzala nje uyakubona. Mhlawumbe unama problems mhlawumbe inkinga zemali ini. Nyalo abantwana labancane. Enye lo make uthintana indaba yokuthi vele sibazali asisenaso isikhathi labantwana. Ilahlekephi make sibazali isala. Sibadale isilahlekele kakhulu. Yasala emuva maybe asikaqhubi kahle lithina ebadala lesesikhona nyalo. Ngaleli muva leli lasemagumeni. Thine asikayisi emagumeni. Sivele sathatha abantwana sasesihlala nabo etindlini. Kwase kuba netindlu, kwase kubade lamasango nalamaguma. Kani kube nathi thine lesikhule salandzela laba labakhule emuva. Okay. Sachuba lendzaba le. Ngoba ifike ukuthi asisakhoni bantwa bethu kubakhuta kahle. Hey. Bantwana bethu nyalo sithi sihleli nje uhleli nemntwana uthi awumane usukume uke ungishanyelele lapha. Uyathi akashanyeleki kahle lapha. Umntwana sowonile kuye. Sowukhulume kabi. Uthi uva noma asakuphinda uphendula asahingatela lapha akhuluma. Uthi uphakamisa ungumntala uphakamisa livi ukuthi hey ngithe shanyela lapha. Usomone kwekugcina. Make songithethisile. Hey. Make songikhulumise kabi. Sinemalungelo thina. Sine manje sesinemalungelo ethu. Yena make akasukumi ngani ashanyele. Ngoba nawe yakhona kushanyela. Ngede futhi ngashanyela likhaya lakhe mina. Lakhe phela lekhaya. Yeah. Manje bese kuyasiphica lokho. Ngiko abantwana bethu ukuthi ubuke nje ngibekise eDube. Yebo make. Sine kadzeni bothi nawufelile nje ujabule esikolweni uthi ngifeylile. Laba namuhla wafeyila udawuva sewuthengile. Hey. Ngekufeyila ngijabule ukuthi ngidawuhamba ngiyophinza ngiphase ngilalele. Make asoyiphinde futhi. Asoyiphinde futhi. Uthi kadzeni bekunjani? Wawujabula nje ukuthi ngifeyilile ngidawubuyela esikolweni Yeah. ngiphinze lelo class lengiliphinzako nami ngiphase ngibekele phambili. Laba namuhla abafuni ukudadisha. Nawukhuluma ngekudadisha uthembe ukuthi nawu utawuthi nangafeyila yena hamba yotebulala. Isele-ke nalapho asathi ukuthi singayikhuta njani ukuthi ufeyila akusiko kwanamuhla. Yeah. Uthi umntwana nawufeyilile sekufune uthathe isinqumo sokuthi mane ufe. Akusiko lokho. Asathi noma besaba emahlazo noma besabani asisati nje. Kuloko nje Dube asathi. Make Masuku, maye siyabonga Nkosi yami. Indaba loyikhulumako lana make Masuku. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi iyohamba imthole umnikazi wayo make. Because inyalo vele hey ilizwe liyabhubha imaye Nkosi yami.
Maki ukhulumise nayo indzaba ye-social media maki. Ukuthi-ke nyalo abantwana nyalo khanze ukuthi umntwana ubhizi nge-T_V lapha, namake naye ubhizi nge-T_V lapha. Ngokubona kwakho wena make ucabanga ukuthi kusi-affect-e kanganani maki? Ya nje indzaba yemafoni, indaba yema-T_V. Hhayi leyo imadima kakhulu. Ingcono mhlambe naleya ema-T_V. Ema-T_V mhlambe singawakhona ukuwalawula sibatali, ulawule uyicishe, mhlambe lapho ku-T_V uthathe yonke lento takwenta ukuthi i-T_V ikhulume. Etincingweni-ke vele kumadima kakhulu ngoba noma singalithatha nasetikolweni bathi bafuna tincingo bafundze ngalo. Yeah. Ngiko lokuswenta bantwana babe netincingo. Mm. Lokuningi sebakufuna la tincingweni. Okay. Kulukhuni kakhulu-ke kukulawula lokwedube ukuthi singakulawula kanjani. Nalawo ma-T_V, bantwana noma ungathi i-T_V wena mtali, okay, siyabukela siyagcina la, sesiyacisha. Mawukuthi uthi sowungenile noma ekamereni uthi uthi uyaphaphama Khanze ebusuku, hey. ukhanze ayivulile, angakhulumisi. Ithombe lingakhulumi. Abukela. Kuba bathi kodwa uma ngiyivalile ukuthi wonke umuntu usale ayodadisha noma okwentani. Lokwenza sona ayivulile abukela lowo mntwana. Sebusuku abo 11, 12 lapha. 12 uyolamula kusekuseni sokuthi akavuke Yeah. akasakhona. Usothi Uphutile uyamkhulumisa phela ekuseni, kulala. soyakwata umntwana, hey. Soyakwata senicabene futhi Senicabene. kancane nje sowuhambile ukuthi ibulele. Hey. Make ngikuzwe ukukhulumisa indzaba yeguma lesango. Mhlawumbe nje mawungasithi nje fahla fahla lokuthi hey bantfu bami, lesangweni kunanaku nanaku nanaku. Legumeni kunanaku nanaku nanaku. Usithi nje fahla fahla nje. Yobe nami nami ngikhule angangeni kakhulu emagumeni nasemasangweni Okay. kodwa nje ngikubonabonile. Yes, nako sifuna lokho. Ngikubonabonile Asifunda abazulu sifuna kancane nababonile, yebo make. ukuthi uhambile waya nasihleli nje nama-ke Yeah. abecale make akutshele nawusakhula nje, Mm. bakutshele ngokwephuka Okay. ukuthi wo wephukile, nawuphukile nati tinto letentako. Laba namhla noma nakephukile uyawuva kudala ukuthi wephukile. Umangale ukuthi wephuke nje wenteni. Mina nje ngashwamiswa nangiphuka. Ngathi nangiphuka kwathulwa lokwa namhla ngeke laba namuhla ubadlise kwakona. So kungaba necala lelikhulu. Uthulumule lapha uthathe amabele uwapheke nalomule. Lelanga lekuqala nje akutshela ukuthi ngiphukile. Yebo make. Awapheke-ke lawo mabele nalowo mule wasendlini. Phekwe kanye kanye. Akudla aze akuqede. Namhla ngeke. Awungeke make. Hawu. Ngeke namhla ngoba awumati nokuthi wephuke nini, Yeah. kanjani. Ubona nje sewuyakwati ngisho ukuthi sifune ngenteni mina. Thina bakudala sasingathi nokuthi wawugijima uye kumama, mama khona into le engingayi-understand-ila kimi. Uze umtshengise. Laba namhla ngeke ubatshengise. Yeah. Sebati Yeah. konke. Yeah. Yeah. Ngiyalo igama lengilitholako make. Labantwana bamanje bati konke. Njalo umntwana mawuthi uyamkhuza, awu. Kuthiwani make ngokubuka kwakho wena isalaphi ilungiseka kuphi make? Kubambisana nje Oh, okay. sibatali. Oh yeah. Oh yeah. Simindeni, Yeah. sisive. Kubambisana mhlawumbe nasingayincenga kahle ingabuyela emuva. Sibambisane kubantwana ngoba abantwana bethu banamuhla thine nje nalokuthi ibulala ukuthi imithi iyabulala nasasingakwati Hey kudala. make, hey, hey. Le mithi yokujova nje yayihlala sinoma kanjani. Nakuphelele leyo sizini ukuthi emasimini sekuphelile iyade ihlalela imithi. Sasingathi nalokuthi iyabulala. Abo ma-100. Sasingathi. Baqedile abantu make. Sasingathi thina edube ukuthi imithi iyabulala. Ingabe u-social media make maso. Abantwana sebayazi nje lapho ma-100. Hey. Akona le technology Technology, bathi yanamuhla. technology. Technology hayi usibulele man, usimoshe kakhulu ngebantwana bethu. Yeah.
abantwana bethu baphelile. Asati ukuthi sithini sibadala ngoba wakhuluma kuncane nje sewakhetha kutithulela ungumtali. Manje make phela ngeke phela Ngoba mama. sekufuna phela ukhulume nangabe ohlulekile ukugwenta lokhu vele sekubita kuthi usukume wena ukwente ngoba wamentisa ngenkani lento wathi ayente. So tibulele ngento lencane Sithi make vele umphute yebo ma. uthi ungakwenti lokhu, Yeah. akwenti. Ungakwenti lokhu, akwenti. Abantwana bethu bagcwele ukuthi bayagana, bacedza kugana bakhipha tisu, bacedza kukhipha tisu sowusuke umuntu uyatibulala. Konke lokhu kwentiwe nguye. Yeah. Asisati ukuthi sitabakhuta sibathini. Kodwa-ke uNkulunkulu Aw, amen. kuyawuhamba mhlawumbe kubuyele. Kuyawuhamba sibambisane. Nalokufundisa nje kwabonathiki Oh yes ma. mhlambe nako kungakuphakamisa Mm. kube sezingeni lelisetulu ngoba nabo nabancengancenga basolo bakhutakuta abantwana bangalalela. Yeah. Ngoba make vele la khaya sinalo vele uhlelo make ukhanza ukuthi siya etkolweni make siyabafundisa labantwana. So nathi vele ukugcugcudela nje nale emakhaya nani batali ukuthi nisibambise Nkosi yami. Ngoba lensha iyabhubha ye make. Iyahamba. Make besikhulumisa nendzaba ye-Master 900. Hey, bacedzile abantwana wona make. Khanza ukuthi umntwana uyishana nje namtali wakhe nje into lencane. So uyasuka uyotibulala. Hayi asisati ukuthi singenta njani ngoba phela nale mimbila le emasimini iyamoshakala nakude lemithi. Fihlwe phela ku-Master 900 bomake. Bati kakhulu labantwana banamuhla. Mm. Ungathi laba bati ngisho ufihla into yakho umbona asachamuka nayo ayiphethe. Sesingafihlaphi. Ngaphandle siyofugubhela khona le masimini. Sigubhele khona ukuthi ungaceda ugubhe umgodi ufake khona umbonye. Ingabe ngeke konakale yini. Asati sike sizameni lokho emakhaya ukuthi nangiceda nje nakusele asengithole isipeyisanyana sami sokufihla lento le. Because wena make masuku lokunye lese ngikubonile mina masikhulumisa lenzaba yabo suicide. Ngifuna ukuthi sibhase kakhulu kulabantwana wena make. Right. Nyalo abazali labakhona, abazali labancane. Ukhanza ukuthi mina nginabo 25 years. Senginemntwana already vele. Unabo 3, 4, 5. Ayinamunye. Ayinamunye. Wena mhlawumbe ebudzaleni wena ube ngumntali mhlawumbe unabo 30 years. Mina ngibe ngumntali nginabo 20, 21 years. Isalapha emake lapha. Noma vele ufuna ukuthi nina nibatali labadzala nihlalise thina phansi abatali labasha. Ayinako mhlawumbe kuyadzingeka Mm. ukuthi siyibuyisele emuva yedube ngoba Yeah. nine Yeah. wena nje Nyalo unangakho ebantwana Nyalo ngina 2. una 2. Mm. Awubuke lo 2 lonaye ungaka. Uyothi uyofika le ku-40 ekugcineni uyobe sewunangaki. Awu cha. Uyo Angigcina kunomthweni manje. asati Dube Nkosi yami ukuthi singayithini ke leyo ngoba lana labantwana bethu bayatala vele. Yeah. Bayaqala. Kuyatalwa bayafa. Mm. Asati ukuthi singayimisa kanjani. Yeah. Kodwa-ke njengoba sisho nje sithi lokukhuta Okay. nathi lokukhuta asikhutele kubantwana kukahle njengoba nasetikolweni niyaya Yes ma. niyasho ukuthi niyafundzisa. Yes ma. Uyawuthatha lobona ukuthi Okay. angathatha ngoba abantwana abafani bonke. Yeah. Labanye bangathatha, abanye ngeke bathathe. Yeah. Kungiloko kuncengancenga nje. So lokhu kuhutshekwa kufundiswa ungalahlwa. But wena make inkinga make angazi noma sengiyabakhulumela labantwana. Inkinga lesi sikubonile wena make ngoba labantwana sihle siba nawo lama one-on-one sessions. Bakhala ukuthi labazali bethe isikhathi. Ngiyabekisa. Ukhazi ukuthi umake usebenza lapha emafemini. Uvuka ekuseni lo kwanga-6 uyavuka uye emsebenzini. Umntwana naye ngabo 6, 7 uyalungiselela uye esikolweni. Uyabuya umake ngabo 6 ntambama ukhathele. Uyabuya uyageza, uyapheka, kuyadliwa kuyalala. Sekuze lesikhathi sokuthi kuhlalwe phansi
nebantwana kukhulunywe. Ukhazi uma umntwana unenkinga lesikolweni, akasanaso lesikhathi sokuthi ahlale phansi nomzali akhulume naye. Eyi, khona lapho-ke Mm. ikhathi sekude njengoba sishilo ukuthi Mm. kadzeni kwakunemagumu. Oh, okay. Ngiko vele nyalo Yeah. ngoba wonke umuntu nakabuya Yeah. soshona ngibuya ngidiniwe mina. Mm. Ngitawubuta nini kuthi namhla nifundzeni, nibhaleni ema-homework. Mm. Sasincane kakhulu leso sikhathi. Ngekuthi-ke nanati indleko setaba setulu kakhulu. Yeah. Ngito lesatibanga ukuthi ngiko phela kudala kwakuthiwa umama ekhaya akasebenti, Yeah. usebenta babe. Babe. Angithi kwakwesho loko lokuthi make utamubona umntwana abuya Oh, esikolweni. okay. Okay. Make utamnaka umntwana nakabuya esikolweni kuthi ubuya unjani, Yeah, uphile ubuya kahle udleni, engqondweni. udlani, ubuya kanjani. Ngiko-ke kudala Okay. ukhanza ukuthi umntwana uyabuya esikolweni. Angithi ubuya kucala yena esikolweni mina ngisemsebentini. Yeah. Nangifika mina ngimkhanza sewulele. Kukhona tinto letimvelele lo mntwana Yeah. angikamboni. Yeah. Guys, you are still tuned in the Blue Heart Podcast. Namhlanje ngiphethe umakwethu makwala khaya make Masuku sisole sikhulumisa yona indaba ye-suicide. Please don't forget to like, to share, to subscribe, and also lapho kule comment section nawe usungawufaka owakho umbono. Maye Nkosi yami, mhlawumbe sesiyafika emaphethelweni make. Ingabe make ungashushisa uthini make thina as young parents, nyalo nje ngifuna uqale nje ngathi nje sibazali, yiphi advice lo ongasipha yona make lokuthi-ke siyalibona naleli zinga abantu bayatibulala, bobabe more especially bobabe labadvuna, yibo make sesibone kakhulu 80%, 80 bobabe. Mhlawumbe make ungakasiphi lamava ukuthi ucabanga ukuthi kubangwa yini wena make? Ungumake wena. Nangibuka mina kubangwa ukuthi Yes. nina bantwana bethu anisakhoni ukuhloniphana. Okay. Anisakhoni ukuhloniphana, anisakhoni ukulalelana, anisakhoni ukubeketelelana. Kani la ekuthandaneni. Yeah, ilapha ekuthanzaneni vele. Ekuthandaneni kwenu idzinga kubeketelelana, kuhloniphana. Konke nje lokho singakhona kuyichuba impilo. Mina nje Dube Hayi. ngineminyaka leya la kubo-30 nyana. Semshadweni. Ngisemshadweni. Nangiya kubo-30 ngisemshadweni. Ngihlala naye baba ekhaya. Zange nje sike singahlali solo ngenza. Azange sike sihlukane. Kodwa-ke lokuhlala kwethu kukhona kubeketelelana, kuhloniphana. Noma ngawe uyeva kuthi kukhona lokumatima lokuthide, beketelelanani. Labanye ukuke sifike leso simo mhlawumbe kuthi eyi asengitibulala yathi akangiphathi kahle la. Kodwa-ke kuthi-ke bese uyakhumbula ukuthi ayi sayikhuluma yendlule. Nihlale phansi siyikhulume sendlulile njalo. Hhayi kujaka bantu ngenyalo laba nine banamuhla. Yeah. Nithi ningakhubana nje. Kuyangicaphatha ngifuna kumlaya. Angadi ukuthi kufa akubuyi. Wafa nje ufile. Angathi noma le ngqondo ibese iyalimala yini ukuthi asenginathe lokhu ngitawubuya yini. Kanti ngeke usabuya. Iba njalo nje ngilapho nje ukuthi thathani kubeketelelana. Nihloniphane. Kude bumatima kude kubulula lobukhona kulabantu lababili. Ngalinye ilanga kumnanzi, ngalelinye ilanga akusimnanzi. Kodwa nanikhona ukubambisana nabeketelelana akuyoba khona kubulalana. Make, ngiyambona nomthobisi nalapho. So unikile inhloko make le ndaba iyathinta wena make. Yabona indlela oyibeka ngayo make uyibeka iyacaca. Vele la kithi sibantu abasha make, le patience sekude wena make. Because mina nyalo nje chaza nje ucingo lami makwa-Liam uchaza nje kunabo I love you lengaba-understand. Vele sengiyaduba, sengiyamthethisa, sengiva ngazuthi yathi uyangichaphaza lona ngiphilela ini? Angihambe ngiyothi ukhuwa ngitibulala. Kanti le mpilo yethu ayifani nale mpilweni yakadzeni. Akuhlalwe phansi kukhulunyiswane.
kuphela nje. kuphela nje. Hlalwe phasi kuhlukwane netincingo. Hey. Lalomunye lwakho Yeah. lwami lwami, kodwa-ke nani Dube, liphume emafefenyeni, Awuzathi nani? liphume emafefenyeni. Ngoba nani niyasifaka sandla nibadvuna Yeah. kubantu labasikazi. Yeah. Nibe seninta kakhulu, anisakhoni ukufihla. Kudala bebafihlelana nabo bebenta, bebakwati lokufihla. Nina nabanamuhla anifihli, niyatshengisa ukuthi ngenta kuthi. Esuke nalona lo msikati ente kaniyena akafani nawe. Oh yeah. Wena uyindvodza, mina ngingumake. Bese nami athi ngidamlaya. Athi naye uganile, nami ngifuna kugana ngive ukuthi lobuhlungu angivise bona ngifuna abuve. Kanti sekucala lapho-ke indzaba-ke. Sekuvele kuyabulalwana. Wena ngeke usaya ngekuthi wena uganiwe nawe. Umuntu oqhamuka ukuthi uyakuchaphatha, sewuyambulala. Ngikho-ke kugcwele lokubulalana ngalokuthi sihloniphane. Yeah. Nangabe nje mina ngiganiwe wena, mina nami ngifuna kugana ngoba ngigaya wena. Ngithi nawe uganiwe, kanti wena sewuthi angiyibuki kanjalo. Kanti vele phela indvodza yadzalwa ukuthi vele iyaganwa. Awuphindze lapho maki, yebo, awuphindze lapho. Indoda iyaganwa. Yeah, indoda Iyaganwa indoda. Ngeke-ke bese ngiphishaneka nayo mina ngimelana nayo. Nami sekufune ngigane njengayo. Saphiwa okay asengibekise nje. Mhlambe mina sengiganile sengiyakhandwa nendoda. Ngeke ngifane nawe. Wena ngeke uqoshwe ndzawo. Mina ngiyaqoshwa la emtini. Manje asikubuki-ke lokho sibomake. Sisuke sithi siyalaya. Ngileli zinga labantwana bethu banamuhla. Kudala kwakungentekile Oh edodini yeah. lolelo. Bebakwenta nalala bakudala baganwa bentalokwa nalokwa. Kodwa sasihlala phasi nje nangimthola aganiwe abuye axolise hlalwe Inyalo phasi ngeke nyalo. kube Inyalo kahle. ngeke nyalo. Namhla ngeke. Noma ngixolisile angikaxolisi mbamba. Inhliziyo yami sole iya ngakuda. Manje asesivale lapho manje. Hey. Sophinda sibuye manje. Kunesidingo sokuthi siphinde sibuye. Make ngicela Nkosi yami usho amagama akho okugcina manje. Sesiyiphethe manje sesiyivala. Usho amagama akho okugcina. Uyisonge nje manje nje. Uthinte nje la uthinta khona. Uthinte ebantwaneni, uthinte kubomake, uthinte kubobhuti, uthinte emajaheni. Uyisonge nje manje Nkosi yami. Sesiyayivala-ke nyalo ngoba hey, ngiyayibona le ndaba seyiyashisa ngeke ize iphele manje. Hey Nkosi yami siyabonga Dube, sibonga kakhulu. Lingashona Hayi lilanga. lingashona lilanga. Sikhuta abantwabethu, sikhuta likoti lelisha. Sikhuta nathi sibomake sibadzala nathi sinawo emaphutsa. Lekufune sikwati sibantu emaphutsa ebantu. Liphutsa lenteka kumuntu. Likhona liphutsa lelicolelako. Likhona liphutsa lelingakhoni nomuntu ukulicolela. Kodwa nje sibantu kufune sibofunza ukuxolelana nekuhloniphana. Bantwabethu Nkosi yami bakufunze nekusilalela sibatali. Impilo iyawuqhubeka iye embili. Sichubeke sikhule. Sikhule nathi sifike kubo-100 njengabomake bethu nabobabe bethu. Abraham. Nasinganta loko nje. Sichubhe ngale mpilo yokuhloniphana nekulalelana. Singalibamba lelifa. Amen manje. Manje siyabonga kakhulu manje Masuku, siyabonga kakhulu. Bathi izandla zifike ekhanda manje Nkosi yami. Amagama akho make ayasakha singulabasha. Ngiyathemba futhi ukuthi naye umzali lobukele le podcast kukhona nana kuthathathile make wakufaka emgodleni make. Siyabonga kakhulu manje Nkosi yami. Siyethemba make ukuthi sophinde sibuye futhi sihlale phansi make sikhulume kakhulu make ngalezi ndaba leti make. Guys, everything has been said and done. Umake wethu ukhulumile Nkosi yami. Siyabonga kakhulu. Siyambongela umake amazwi akhe lashisa ngawo. Sithi Nkosi yami please don't take your life Nkosi yami. Mangabe ikhona iproblem lonayo. Funa umuntu uhlale naye phansi ukhulume naye. Ungaze uthathe isinqumo sokuthi wena so decide ukuthi uthathe impilo yakho. uNkulunkulu wakunika le mpilo with a purpose ukuthi uyiphile. Mangabe une problem you can come here la kaNathiki. Sinabo bosonhlala kahle, sinabo psychologist. Uyahlala naye phansi akululeke ngengqondo. Please don't forget to like, to share and to subscribe. This is the one and the only
podcast that matters in the country, in the Shiselweni region, the Blue Heart Podcast. Siyayivala ke lapho.